nastop bo šel v smeri inovacije kot ključni dejavnik za doseganje velikih družbenih izzivov. Ta vsebina je pravzaprav nastajala vrsto let. Naredili smo kar nekaj publikacij, kar nekaj analiz, ki pravzaprav delno je iz vsega tega tule en kratek povzetek. Še prej pa bi rekel to, da jaz sem prinesel danes eno knjigo, en kolega iz Amerike je Slovenec po rodu, ki je opisal vse inovatorje, ki so delovali v Ameriki, Kanadi in nekaj tudi v Avstraliji, in pa slovenske inovatorje. Ko prebereš to knjigo, pravzaprav se začudiš, kako je ta nacija propulzivna, kreativna. Bojim se pa, da se pravzaprav tega niti ne zavedamo, da smo pravzaprav tako propulzivni in se čudim, da pravzaprav ta propulzivnost ne gre v prid vsem nam, tako kot bi morala iti. Pa si poglejmo najprej, samo da se še navadam. Jaz bi začel s povratno zanko. Glejte, znanost za napredovanje ne potrebuje več kot samo raziskave. Potrebuje pravzaprav gospodarstvo in politiko, ki vlagata denar v raziskave in te raziskave kot povratno zanko dajejo moč. Moč državi, moč ljudem, moč vsem nam. In ta moč se potem manifestira v povečanem znanju in seveda se mora investirati oziroma pokazati tudi v povečanju števila inovacij. Vse ta moč nacije kot take se potem zrcali v novih virih, ki so ali viri različni, energetski, drugi, ali pa v produktih. In delno potem ti produkti, ko pridejo na trg, ponovno vračajo nekaj denarja v raziskovanje. To je ta znana zanka in kar je zelo pomembno, poglejte, Francois Bacon je že leta 1620 v znanstvenem manifestu zapisal: znanje je moč. Preizkus znanja ni to, ali je resnično, temveč ali nam daje moč, pravi preizkus znanja je pa uporabnost. Tu vidite, je pravzaprav ta, bi rekel, stvar, ki pravzaprav že toliko let nazaj je bila pravzaprav jasna, danes pa včasih mi pozabljamo, da je tako. V Sloveniji smo pravzaprav naredili kar dva koraka, da bi inovacije, kasneje bomo povedali, kaj je pod pojmom inovacije mišljeno, smo naredili kar dva koraka. Najprej je Državni zbor sprejel leta 2011 strategijo, raziskovalno inovacijsko strategijo do leta 2020. Zapisal je, da bo ta strategija pravzaprav naredila v naciji zelo odprt sistem, ki bo družbeno reševal naše probleme. Vendar analiza, ki jo je dala vladna medresorska komisija, pravi, da je najprej bila 3-letna zamuda pri pripravi nove zakonodaje. Danes še zdaj jo nimamo, v taki obliki. Potem je bil 20% padec denarja za inovacije oziroma za raziskave. 47% vprašanih je ocenilo, da vlada v zadnjih 3 letih ne sledi viziji te strategije. Prav tako z vizijo postavljen se pri ocenah ekspertov uresničuje nezadostno, to je bilo kar 78% odgovorov. Ravno tako tudi medresorsko sodelovanje je ostalo pravzaprav na isti ravni, kot je bilo pred to strategijo, ko je bila sprijeta. Naslednja stvar, ki jo imamo zdaj pred sabo, je pa služba vlade za razvoj februarja 2017 predstavila vizijo Slovenije. Opredeljena je v 5 točkah.
učenje za življenje, inovativna družba, zaupanje, kakovostno življenje, identiteta. Če pogledate to vizijo in če pogledate to strategijo, pravzaprav imata isti namen. Namen izboljšati stanje v državi na področju moči, to se pravi raziskava in pa inovacijska dejavnost. Vendar, če pogledamo malo bolj podrobno in si pogledamo ocena razvojnih dejavnikov v Sloveniji. Kot vemo, Slovenija nima nafte, nima plina, nima drugih strateških surovin. Ima pa veliko kvalitetnega lesa. Kakovostno pitno vodo, ki je danes pravzaprav velik posel v svetu. Ima lepo naravno okolje, veliko sposobnih, visoko izobraženih in inovativnih ljudi. Torej, če Slovenija želi, tako kot je bilo v deklaraciji zapisano, se želi povzpeti na raven inovacijsko razvitih držav srednje regije, mora izkoristiti vse dane prednosti in seveda odpraviti nekatere slabosti. Katere slabosti so, bomo v nadaljevanju si malo pogledali. Glejte, zanimivo je, da Svetovna banka, OECD in Evropska komisija stalno spremljajo, pripravljajo osnovne primerjave med državami na osnovi 3 dejavnikov. Inovativnost, kreativnost, demokratičnost. Poglejmo si pravzaprav, kakšno mesto ima Slovenija v teh 3 kategorijah. Najprej inovativnost. Maastrichtski center je uporabil vrsto kazalnikov in jih združil v tako zvani Evropski inovacijski semafor. Temelji na 25 kazalnikih, združenih v skupine 8 inovacijskih razsežnosti. Pogojniki so človeški viri, odprti privlačen raziskovalni sistem za raziskovanje, finance in podpora. Aktivnost podjetij, investicije, povezave v podjetništvo, intelektualna lastnina in dosežki, inovacije, inovatorji, ekonomski učinki. Vidite, če pogledamo, tale Evropski inovacijski semafor združuje 28 držav Evropske skupnosti in jih te države deli v 4 skupine. Inovacijski voditelji, kjer vlagajo približno 120 po povprečju vseh dejavnosti, tu je vodilna Švedska, Danska, Finska. Slovenija spada med tako zvane inovacijske sledilce. Tu noter v družbi je z Irsko, Belgijo, Veliko Britanijo. Potem imamo še zmerne inovatorje in pa skromne inovatorje. Zdaj, če si pa pogledamo inovacije, po posameznih kategorijah teh 3 bom šel. Inovacije. Poglejte, če gledamo inovativnost v teh 28 državah, vidimo, da smo na človeških, če je Evropa 100 indeks, na človeških verih presegamo in smo na 144%. Novi doktori znanosti 215, to se pravi več kot 2-krat presegamo Evropo. In tu po posameznih segmentih vidimo, ampak če pogledate, tole je naložbe tveganega kapitala je 12, praktično skoraj nič. Medtem ko je mednarodno sodelovanje 233 indeks. Potem recimo, če pogledate tule znanstveno objave, 195 indeks. Skupne blagovne znamke 112, zaposlenost v intenzivnih sektorjih 101. Vendar, kad pogledamo pa prihodke od licenc in drugih iz tujine, je pa 27 indeks. To pomeni, da smo na določenih segmentih izredno propulzivni, manjka nam pa tisti prehod iz te propulzivnosti v dejansko realizacijo. Če pogledamo kreativnost, kreativnost je pri ocenjevanju razumljena kot gonilo ekonomskega razvoja, ki se odraža v strogi korelaciji s kreativnostjo, ekonomskim razvojem, človeškim razvojem
in ostalimi aspekti, kot so srečno življenje. Globalni indeks kreativnosti kategorije države glede na 3 parametre. Tehnologija, talent in pa toleranca. Tehnologija zajema investicije, število raziskovalcev, število patentov. Talent pa zajema število diplomantov, zaposlenost v intenzivnem sektorju, znanja. Toleranca pa človeško razvoj in blaginjo, kakovost življenja in etičnost. Najboljši tale indeks dosega spet Švedska, sledi Finska, Danska, Slovenija ima približno 0,5. Ampak tu bomo si pogledali, zdaj po teh posameznih kategorijah, tehnologija, talent, kako pravzaprav v Sloveniji ta zadeva zgleda. Najprej tehnologija. Investicija v raziskave in razvoj. Glejte, tule, če pogledate, zelena krivulja kaže investicije v slovenskem prostoru. Zadnje leto je to izredno nizko. Zdaj se tu kaže, da se bo tole malo spremenilo. Vodi Nemčija, tole je Češka, ki zvesto sledi, povprečje tole je Evropa in mi pravzaprav se v končni fazi srečamo z državo Bolgarijo. To se pravi, to so investicije v raziskave s strani države. Ampak, ko pa pogledamo, kar je paradoks, podjetja, ko pogledamo podjetja, vidite, tu so zdaj stroški po posameznih kategorijah, recimo stroški dela, drugi stroški in tako naprej. Tale krivulja pa kaže vlaganje industrije v inovacije, v razvoj. In kaže pravzaprav, da je ta industrija v Sloveniji leta 2014 vložila skoraj 700 milijonov. Pred 10 dnevi je bilo na Brdu pri Kranju 33 inovacij podeljenih s strani industrije. Ampak, če bolj seštejemo ta denar in ta denar, pravzaprav Slovenija že dosega 2,8%, kar je po Lizbonski deklaraciji pravzaprav tisti višek, za katerega smo se zmenili. Ampak, verjetno je v tem denarju oziroma v tem vlaganju veliko stvari v podjetjih, ki jih tudi drugače zapišejo. To se pravi, da se vlaga tudi v stroje, v nabavo novih tehnologij in tako naprej. To se pravi, to ni tisti čisti denar, ki gre za raziskave. Vendar, kot vidite, industrija je zelo propulzivna glede tega. Če pogledamo tehnologijo, število raziskovalcev in patentov. Presenetljivo, Slovenija je imela leta 2014 12.155 raziskovalcev. Na inštitutih je bilo zaposlenih 20,7, kar uvršča Slovenijo v sam vrh Evropske skupnosti. V šolskem sistemu je bilo 27%, kar nas pa uvršča na konec lestvice v Evropi. Najbolj presenetljivo je to, da mi imamo v poslovnem sektorju več zaposlenih raziskovalcev kot pa Evropa. To se pravi, mi imamo 58%, Evropa 51%. Vendar to moramo vedeti, da so tu vse družbene dejavnosti tudi noter štete in vse te zadeve. Tako da tu malo presegamo. Pri patentih, mi imamo prijavljenih evropskih patentov na milijon prebivalcev 2014 65. Kar nas je uvrščalo pod povprečjem Evrope, ki je imela 111 patentov na milijon prebivalcev. Vendar za ocene stopnje inovativnosti neke države se štejejo podeljeni patenti na milijon prebivalcev. No, tu pa Slovenija pravzaprav povprečje Evrope je 47, Slovenija dosega 14 patentov podeljenih, kar pravzaprav nas uvršča približno na isto stopnjo kot ta. Ampak problem pri teh patentih je pa še naslednji. Kot ste videli iz tiste tabele, pravzaprav to so prijavljeni, podeljeni patenti, ne pa prodani patenti. Problem je prodati patent, da pravzaprav začne patent funkcionirati oziroma dati kaj od sebe, ga moraš prodati. In tu, kot ste videli v tisti tabeli, pravzaprav je tam 27 indeks pri nas v Sloveniji. Pejmo na talent. Visokošolski tehnološki sektor. Ampak jaz bom začel s spodnjo tabelo. Poglejte, tale
je struktura tega našega gospodarstva. Dajte, visoko tehnologijo obvlada oziroma deluje 24% naših podjetij, ima visoko tehnologijo. Medtem ko srednjo tehnologijo in pa nižjo stopno tehnologijo, pa pravzaprav imamo 75% slovenske industrije to obvladuje. Kar pravzaprav kaže na to, da pravzaprav ta industrija ne potrebuje toliko akademsko izobraženih ljudi. A ne? Ker je 75% pravzaprav nižja oziroma srednja tehnologija v samem, to se pravi, le 24% je visoke tehnologije in še tako, kot bomo kasneje videli, je pravzaprav v večini tujih podjetij oziroma v podjetjih, ki so lastniki v tujini. Paradoks se še pokaže tudi tule dol, poglejte. Kljub temu, da je delež zaposlenih, je delež v visokotehnoloških podjetjih delež 9,4% v Sloveniji, kar je več kot v Evropi, kjer je 5,7%. Ampak, ko pa pogledamo izvoz visokotehnoloških proizvodov, pa vidimo, da je v Evropi 17%, slovenski je pa 5,9%. To potrjuje to teorijo tle gor, da pravzaprav izvoz, ki se dela visokotehnoloških proizvodov v tujih firmah, se ne šteje v izvoz Slovenije, ampak se šteje pravzaprav v izvoz drugih podjetij iz drugih držav. Število študentov in diplomantov. Poglejte, takoj po leta 1997 smo imeli približno 67,000 študentov, 2005 100,000 študentov, danes jih imamo okrog 70,000 študentov v temle. Tu je še en diagram, kjer pravzaprav se vidi, da prevladujejo družboslovci, manj naravoslovci in tehniki. Vendar, kar je bolj zaskrbljujoče, je tale diagram. Poglejte na približno število slovenskih študentov in diplomantov na 1000 prebivalcev. Mi imamo 33,8 študenta na 1000 prebivalcev. Vendar samo 8,2 diplomanta, kar je 33%. To se pravi slab izkupiček. Ta izkupiček bi mogel biti bistveno višji. A ne? Vidite, in tu nastane problem pravzaprav, ali da se vpisujemo na visoke šole zaradi tega, pač, ker drugega ne moramo, ali pa je nekje drugo. Veliko vzrokov je za tako stanje, vendar tako je stanje. Poglejmo še naprej talent, zaposlenost, intenzivnost sektorja znanja. Jaz bom začel s to tabelo tle dol. Poglejte, leta 2008 smo imeli 48,000 mikropodjetij, kjer je zaposlenih približno od 1 do 10 delavcev. Danes jih imamo 61,000, skoraj 62,000. Torej, izreden porast. Če pogledamo majhna podjetja, to se pravi od 10 do 50 zaposlenih, smo jih imeli 2008-2390, danes jih imamo 2370, to se pravi pada število, kar je nerazumljivo. Praviloma bi mogel pravzaprav ta prehod iz mikro v majhna in potem v večja podjetja biti normalen, vendar ga ni, ne? Ampak padajo. Padajo nam tudi število srednjih podjetij, vidite, srednje, 774,28, danes jih imamo 738. Ravno tako velika podjetja. Jih imamo 609, imeli smo jih 764. Vendar tle moram še poudariti, da v teh 609 je ogromno trgovskih podjetij, ki so velika. Manj je pa produktivnih podjetij velikih. To pomeni, iz tega bi človek lahko sklepal, da pravzaprav ta podjetja ne potrebujejo razvojnikov, ker so premejhna, ker jih ne morejo financirati, ker jih nimajo pravzaprav zakaj uporabiti, čeprav v teh mikropodjetjih dela večina izobražen kader. Ampak ves ta mikrosfera je pravzaprav vezana na razpise države in se pravzaprav napaja z denarjem, ki ga dobi na razpisih ali države ali pa Evropske skupnosti. Slovenija pravzaprav po številu zaposlenih
pa pravzaprav dosega okrog 55% vseh zaposlenosti prebivalcev, kar je pravzaprav veliko. Ne? 65% je približno zaposlenost v Evropi. Ampak problem se pojavi od 15 do 74, oziroma od 15 do 29. leta, teh je največ nezaposlenih in največ nezaposlenih imamo nad 55 let, ki imajo ogromno izkušenj. To se pravi, pa še en problem se izrcali iz tega, da je ogromno teh mladih, ki so zaposleni niso redno zaposleni, ampak so zaposleni za določen čas, kar pravzaprav to sliko malo kvari. No, zakaj pa ne gre naprej? Če pogledamo še naprej talent, znanstveni rezultati raziskovalcev. Poglejte, na milijon prebivalcev je Slovenija po številu objav na 6. mestu v Evropi. Presegamo tudi po OECD zelo tudi kvalitetne države. Vendar, problem je kakovost. Če pogledamo kakovost, število citatov na objavljeni članek, slovenski znanstveniki dosegajo 0,55, Evropa dosega 0,62. V vrhu te lestvice je Islandija, Švica, Estonija in tako naprej. Vendar, tu nastane problem, da znanstveno odličnost bi morala Slovenija pravzaprav spremeniti. To se pravi, mi ne bi smeli več na kakovosti člankov, na številu člankov podeljevati oziroma kriterije postavljati, ampak bi morali postavljati na kakovost člankov, ki so objavljeni v prestižnih revijah, če hočemo pravzaprav to zgodbo popraviti. Talent, konkurenčnost. Konkurenčnost je pravzaprav posledica delovanja različnih faktorjev v posamezni industriji, pa tudi v družbeni dejavnosti, ne glede kje. In če pogledate, mi imamo izredno kvalitetno infrastrukturo. Mi spadamo med 61 državami po infrastrukturi, smo kar na polovički, kar je za majhno Slovenijo kar dobro. Slabi nam pravzaprav vsa ostala konkurenčnost. Torej splošna konkurenčnost, potem učinkovitost vlade, infrastruktura je dobra, gospodarska uspešnost in poslovni učinkoviti. Vidite, to je vse 53, 45, 43. Torej, ta konkurenčnost nam slabi. Zanimivo je, da nam pravzaprav, kot ste videli, imamo izredno močno človeški potencial, nam pa konkurenčnost pravzaprav ne odraža tega. Toleranca. Človekov razvoj in blaginja. Tu je pravzaprav sta dve skupini. Najprej sestavljata ga dve skupini. Eno je neposredno bogatenje človeških sposobnosti, dolgo zdravo življenje, znanje in tako naprej. Drugi sklop je pa ustvarjanje pogojev za človeški razvoj. Vsi ti parametri so združeni v indeksu človekovega razvoja. In ta indeks sta dva indeksa. En je Social Progress Index, en je pa Better Life Index. Vidite, v obeh teh dveh indeksih dosega Slovenija 20. mesto, v prvem indeksu od 133 držav, v drugem Better Life Indexu pa od 38 držav tudi dosegamo 20. mesto. To se pravi, Slovenija ima visoko kakovost življenja. Bi rekli človek skoraj blagostanje. Saj od 20. mesto od 38 držav v OECD-ju. Na vrhu so Norveška, Avstralija in Švica. Vendar po kazalnikih kakovosti življenja je Slovenija nadpovprečna po varnosti, izobrazbi, okolju in stanovanju. Podpovprečna pa po zadovoljstvu, vključenosti državljanov, dohodkov in družbenih vezeh. Kar je pravzaprav spet neka kontradikcija. Imaš blagostanja in si nezadovoljen. V čem je pravzaprav problem, da si nezadovoljen pri tem, da dobro živiš?
veliko analiz kaže na različne parametre, ampak pravzaprav je to širši diapazon. Kje so ključne napake, da nismo zadržali pozitivnih trendov razvoja? Dajte najprej, kar je, da so razvojni modeli dosedanjih strategij, ki so imeli namen Slovenije popeljati v visoko razvito državo, so se pokazali za neučinkovite, ker nismo razvili novih tehnologij, proizvodov, katerih podlaga je novo znanje, rezultat pa proizvod za visoko dodano vrednostjo. Preveč smo dajali poudarka na tem, da bomo razvili blazno inovativne stvari, da bomo razvili nove fabrike z visoko tehnologijo in tako naprej. In smo pravzaprav tlačili dol klasično tehnologijo. To se zdaj vidi pravzaprav, da je bil ta trend pravzaprav slabo postavljen. Potem, bitko, da bi imeli velika podjetja, koncerne z globalnimi znamkami, smo verjetno že izgubili. To se pravi, kot ste tudi videli iz tabele, pravzaprav nam pada ta povezava v koncern. Ostane nam torej možno, da se v naši mali industriji in v celoti terciarni dejavnosti postavi na noge naš nov nacionalni ponos. Seveda bo potrebno izpolniti določene pogoje, najprej spremeniti, odpraviti mogočne lobije, prenoviti šolski sistem ter spremeniti gospodarsko, finančno in davčno politiko. Torej, tu verjetno se bomo vsi strinjali, da če bomo želeli te stvari spremeniti, da bomo iz tistih velikega količine malih podjetij prišli počasi na srednja, večja in tako naprej in jih razvijali doma in ne prodajali tujcem, bomo potrebovali te ukrepe. Trenutno so slovenska podjetja podhranjena z razvojnimi kadri. To lahko izboljšamo samo s spremembo zaposlovanja mladih strokovnjakov, da uvedemo po vzorcu nekaterih zahodnih držav tako zvani model kroženja strokovnjakov. Kot ste videli, imamo ogromno ljudi zaposlenih v poslovnem sektorju in ogromno strokovnjakov zaposlenih na inštitutih, na univerzah, primanjkuje nam jih pa v industriji. To se pravi, model, ki je tule, model kroženja je to, da recimo v Nemčiji ne moreš, ko doktoriraš, ostati na fakulteti ali pa biti na isti fakulteti profesor, ampak moraš iti v industrijo in potem te fakulteta na osnovi razpisa povabi nazaj. Torej, ta kroženje ni samo kroženje potencijala človeškega, ampak ta kroženja pravzaprav prinaša tudi ogromno sveže energije. Ker tisti, ki je bil v industriji, pride na fakulteto in ima ponovni zagon. On more pravzaprav se na novem delovnem mestu dokazati. In to je tisto, kar žene naprej, kar pravzaprav dela propulzivnost na posameznih sektorjih. Na drugi strani problem je naš menedžment. Naš menedžment je dostikrat zelo amaterski, včasih tudi nesposoben ali pa mogoče še kaj drugega. Slab je odnos do ustvarjalnega in kreativnega sloja. Jaz sem te napisal inženirjev, ker sem pač inženir, ampak tudi do drugih. To se pravi, mi ne zaupamo propulzivnim, mladim, sposobnim ljudem, da bi pravzaprav se pokazali kot kreativni. In ponovno bo treba vzpostaviti sinergijo v povezovanju z znanostjo. Glejte, znanstveniki ne bojo nikoli konstruirali, risali, oblikovali. Ampak oni morajo, kot ste videli na zanki, dati moč, ki propulzira drugo dejavnost. Medtem ko druga stopna, to se pravi inženirji, tehnologi in drugi, bojo pa tisti, ki bojo delali. In sili danes znanstvenika v nekaj, da bo delal inovacije, je neumnost. Pusti znanstvenika, naj dela pač tisto, kar more, drugo pa naj prevzamejo drugi. In poglejte, imamo v Sloveniji kar nekaj tovarn, ki so pravzaprav to filozofijo že do neke mere sprijeli, to se pravi Pipistrela, Krapovič, TPV iz Novega mesta in tako naprej, Elektrika.
Ne, to so vse zdaj firme, ki so zelo propulzivne, ki so pravzaprav do neke mere že prevzele to filozofijo, ampak žal nekatere pod pritiskom tujih lastnikov. Recimo, če gledate Elektrika, Hela in tako naprej. A ne? Ja, jaz mislim, da bi se mogli v Sloveniji soglasiti za to, da bi naredili nov pristop k inovacijskemu procesu v Sloveniji. Postati ne more pravzaprav prezentno, da so inovacije ključni dejavnik bodočega razvoja za prehod Slovenije iz nivoja sledilcev v nivo razvojnikov in strojalcev. Če ste gledali včeraj poročila, na Bledu je kongres kakovosti in je tale gospod iz Amerike rekel, ja, vi ste ja serviseri. In tudi servis mora biti kakovosten. A se strinjamo, da smo serviseri? A hočemo biti serviseri? Ali hočemo biti kaj drugega? Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da glede na to, kar piše v teh knjigah in tako naprej, nam ne pripada servisiranje, a nam pripada pravzaprav zelo kreativno delo. Vidite, in te inovacije, ki so ključni za reševanje družbenih izzivov, kot je bilo že zapisano v resoluciji, pravzaprav se postavlja malo dileme, ker ko govorimo o inovacijah, imamo izredno veliko različnih tolmačenj. V OECD definicija inovacije je jasna. Pod besedo inovacija mislimo znanje, ki se spremeni v novo vrednost in to v obliki produkta, storitve ali nove organizacije, tako v državnem kot v privatnem sektorju. Ta zajema vse od industrijskih sistemov, plačilnih sistemov, rabe energije, vodenja, poslovnih modelov, zdravstvene oskrbe. To se pravi, inovacija je produkt. Inovacija ni ideja, ni znanstveno dognanje, ampak je produkt, iz kateri je nastal na osnovi znanstvene ideje. Torej, inovacijski sistem, kje so ključni dejavniki inovacijskega sistema? To se pravi, gledajte, vizija, ne? Slovenija bi mogla biti, da bi Slovenija mora postati država znana po inovacijah, izvozu usmerjenih visokotehnoloških podjetij, vodilnih v izbranih nišah na globalnem trgu. Mi ne moramo povsod biti te prvi, ampak v določenih nišah smo lahko te prvi in nekatere tovarne imamo že take, ki so te prve. Strategija mora biti, da je nacionalna strategija inovativnega razvoja do 2020 ali pa tudi kasneje, se mora opredeliti do razvoja splošne inovacijske klime v državi tako, da bo Slovenija lahko nadaljevala pot, ki si jo začrtala z osamosvojitvijo. Takrat smo rekli, država Slovenija bo inovativna, bo visoko tehnološka in to je treba pač doseči. Moramo pa imeti seveda za to, če hočemo inovacije, kot ste videli iz tiste zanke, imeti uspešno gospodarstvo. Z visoko dodano vrednostjo, povečanja produktivnosti ni dovolj. Mi lahko še tako bolj pridno delamo, ampak od tega ne bo kakšnih posebnih rezultatov. Ampak mi moramo imeti storitve in produkte za višjo dodano vrednostjo. Vidite, in ključni dejavniki pri tem so inovativni ljudje, ki jih v Sloveniji ne primanjkuje, kot smo videli iz tabele, visoka kvaliteta raziskovanja, izobraževanja in inovativnost, okvirni pogoji in infrastruktura, tudi to imamo dobro, inovativna podjetja in organizacije, inovativne organizacije javnega sektorja in inovativne regije in okolje. To se pravi, to je 6 točk, ki so ključni dejavnik inovacijskega procesa. In to je potrebno sistematično razvijati in seveda sistematično se tudi temu posvečati. Če hočemo, da bo Slovenija, to je malo moje, malo je večina tudi drugih izumila, če hočemo uresničiti vsebne pospešene inovativnega razvoja in tehnološkega preboja, potrebujemo inovacije po definiciji OECD, produkcijo inovativnih izdelkov z lastnim industrijskim oblikovanjem, ki bo upoštevala pravila krožne proizvodnje,
ozaveščene potrošnike in poslovne modelne skladne s pravili krožne proizvodnje. Da bi lahko to uresničili, moramo povečati ugled raziskovalcev, razvojnih inženirjev, inovatorjev in ugled vseh drugih poklicev in strok. Spremeniti izobraževalni sistem na področju naravoslovne tehnike, uvesti kroženje doktorantov oziroma strokovnjakov med univerzo, industrijo in tujino. Ni nič narobe, če grejo v tujino, če kroži ta zadeva, fajn je, če pridejo nazaj, a ne z novim, svežim znanjem. Do leta 2020 bi mogli povečati vlaganje v raziskovalno in razvojno dejavnost in doseči realno 3% bruto domačega proizvoda, ustanoviti in vzpostaviti delovanje samostojne agencije za razvoj in inovacije. Zanimivo je, da je Evropa zdaj ustanavlja tako zvani svet za inovacije pri Evropski skupnosti, pri Evropski komisiji. Tudi Slovenija bi ga mogla imeti, ampak jaz mislim, da ni potrebe, da ustanavljamo svet posebej pa agencijo posebej. Jaz mislim, da bi moglo biti to v enem, ker smo pač majhni in bi ta agencija ali pa kakorkoli bi jo imenovali agencija ali karkoli drugega pravzaprav delovala na vseh teh področjih. Ampak svet za inovacije je zanimivo, da Evropa trenutno ustanavlja. In jaz mislim, da je to pravzaprav za Slovenijo ključnega pomena. Potem povečati je treba zakonske in materialne možnosti za nastanek novih inovativnih podjetij. To se pravi tisto, kar smo videli, da imamo ogromno majhnih podjetij in to pomeni, da bi morali, če hočemo to nastanek novih inovativnih podjetij, moramo imeti tako zvani tvegani kapital. Jaz imam s sabo material, majhna podjetja lahko dobijo kapital, ampak ga dobijo pravzaprav na banki kot posojilo. To je pa zelo težko včasih enemu mlademu človeku, ki je začel jeti na banko in vzeti pravzaprav na hipoteko recimo en velik denar. Torej, tvegani kapital bi mogel biti tisti, ki bi pravzaprav ta majhna podjetja financiral, da bi se počasi začela razvijati. Slovenija mora postati zaželena destinacija za vse mlade domače in tudi strokovnjake. Glejte, lepo okolje imamo, vse imamo, zakaj ne bi pravzaprav ta destinacija zaživela v pravem smislu besede. In peljati moramo krožno proizvodno. Vidite, trenutno imamo tole proizvodno tradicionalno, jaz mislim, da tale je še daleč oddaljena, ampak če bi prišli na zeleno ali pa vitko proizvodno, bi pravzaprav že naredili ogromen korak naprej v pravo smer. Hvala za pozornost, upam, da nisem bil predolg. Hvala lepa. Hvala lepa, profesor dr. Vižentino. Zelo zanimivo. Celo vrsta vprašanj se odpira. Zdaj pa še drugi govornik, dr. Samljo iz Tajvana. On je direktor oddelka za znanost in inovacije na predstavništvu Tajvana v Pragi. Prosil, da gospod Ljo predstavi svoj pogled na to razmerje. Mr. Ljo, will you take the floor? Good morning. First of all, I would like to thank President of the Taiwan-Slovenia Friendship Association, Professor Minham Bear, to give me this opportunity to have a presentation here. I'm very happy here. I'm Sam Liao, now based in Prague. I'm a science diplomat from Taiwan, representing the Ministry of Science and Technology in Taiwan. And my mission, the goal for the Ministry of Science and Technology, of course, is to promote science and technology for Taiwan and to cultivate talents of Taiwan. And most has 15 liaison offices abroad, including the one in Prague.
So I'm the director of the Science and Technology Division in Prague, in charge of the building the cooperation between Taiwan and Central Europe, including Czech Republic and Slovenia and Hungary and so on. Although I did not I understand very little about the Professor's Josef Wischin's talk, but I still can find it's very resourceful, and it covers about the science and technology of Slovenia and how to cultivate talent, things like that. I believe the audience must have enjoyed a lot from his talk. Here I will present my view on the usefulness of scientific achievements. And hopefully, I don't have slides, I just try to read my paper, and I hope I can inspire more thoughts and debates from the floor after my talk. Science is a systematic way in understanding how things work in the universe. The phenomenon that Earth and other planets revolve from the Sun in an elliptical orbit is a fact in physical science. Social science shows conclusively that people normally follow the crowd when panicking. These are two examples of the scientific achievements that we all know. They help us to have a clear picture about the solar system in the first instance and the collective behavior of people in the other. The question is, what is the usefulness of these scientific achievements other than increasing our understanding of how things work? It was Johannes Kepler who used the astronomical data collected by Tycho Brahe to show that the orbit of the Mars around the Sun is an ellipse, an oblique circle with very small eccentricity, 0.09. Kepler traveled to Prague in 1600 to work with Brahe so that he was able to access this astronomical data. His book, Harmony of the Worlds, concludes his romantic vision on the harmony of geometry, astronomy, and music. Similarly, his mathematical work on Mars is to pursue truth and beauty rather than improving his miserable life. It had to wait for 70 years until another mathematical talent, Isaac Newton, who used his invention, the calculus, to prove mathematically that the orbit of Mars around the Sun is indeed an ellipse according to the law of gravitational force, which is his invention as well. The discovery of Kepler led Newton to formulate his gravitational law, which subsequently became the foundation of the theory for our mechanical world. Today, based on the theory, we are able to send the spacecraft to explore Mars at a close distance. Similar story can be told about the discovery of atom and its quantum properties. This major scientific achievement of 20th century led to the invention of laser, medical MRI, atomic force microscopy, and many other essential technology in our daily lives. Without a doubt, these are all kinds of technology behind the successful launch of a spacecraft or precise diagnosis of brain tumor. These technologies are all developed from the results of various scientific researches and aimed at specific technical problems. Science is driven by the curiosity of human nature, while technology is derived from the yearning for better living. One can always argue that curiosity and imagination are the driving forces for the human civilization, but for the ordinary people, a better living condition is much of more immediate concern. Technology for improving environment,
transportation, communication, security, food, and even entertainment are always needed and welcome. People badly need a long-standing battery so that they do not have to put their smartphone on the chargers before going to bed every night. When Elon Musk expressed the thought to build a speedy shuttle that can transport people between Los Angeles to San Francisco in less than 30 minutes, everyone was excited. Technology is what people need and what government should promote. But the development of technology has to rely on the science. Without knowing how things work, which science is all about, one cannot make anything work for us, meaning that we cannot have successful technology. Scientific achievements could lead to a new technology. A specific technology might utilize scientific results from a few different disciplines. Conversely, technology helps us access previously intangible information, allowing the discovery of new science. For example, the study of how nuclear spin behaves under magnetic fields leads to MRI technology. And nowadays, we are using MRI to understand disease such as Parkinson's disease, cancer, and soft tissue injury, etc. One predicament is that scientific achievements are sometimes not appreciated because its merit is not known immediately. Short-sighted governments may easily fail to support science enough, and consequently, technological development is not sustainable. On the other hand, social science, such as the study of following the crowd phenomenon, does not have the predicting power as natural science does. Nevertheless, it's important and useful because it offers us a core and comprehensive view of a social phenomenon, and often with some predictive power in the statistical view sense. We can set our policy accordingly and use the relevant technology to facilitate the situation. As for the following the crowd phenomenon I mentioned before, we can, for example, employ state-of-the-art technology to create an app in warning and guiding people in the event of a sudden panic. Technology that fails implementing the essence of scientific results might result in catastrophe. Science, as we have said in the beginning, is a systematic study of how things work, and so is neither right nor evil. A good science is that is logical, clear, comprehensive, and most of all, inspiring. A good science always leads to many technological applications, which, differing from the science itself, can be good or bad for humankind, depending on how we use them. An obvious example is the nuclear energy, created from the Einstein famous formula, E equals to mc squared. People have used it for powering our society and also destroyed our cities as well. Therefore, it's important to put humanity before technology. Recently, the fast developing artificial intelligence technology has shown its capability to transform our lives dramatically. It's crucially important at every step we take now so that every wrong turn can be prevented or corrected in time. No one knows what the future will bring. New science is unpredictable, and it will appear here or there. Investing on one particular science or another has little chance to harvest as expected. All fields of science should be encouraged. They grow at every corner, and some will blossom in due time. Technology, on the other hand, has to be promoted with a focus
and regulate it whenever needed. Technology is part of the economics that's competitive among countries. A government has to know its technological strength and make its investment wisely. Many points I mentioned in this presentation have been articulated previously by many people in many places. They are easier said than done. Here I would like to use two examples to point out sticking points normally incurred when implementing these concepts. The quantum computer is currently a very hot topic within science and technology circles, though most people do not know what it is. The quantum computer uses quantum properties of atoms to increase its computing power to a complete different level from current digital computers. The realization of it, probably in next 10 to 20 years, will have tremendous impact on society. Should a state or company invest in quantum computation technology? The science of quantum computation is still emerging and needs the continuous support of academic, commercial, and state institutions. On the other hand, whether to build a quantum computer for now is a difficult choice. One must consider many things before deciding. For example, what is quantum computation? How significant will it be for society? How long until it can be realized? Do I have edge over others? How much of an investment is needed? You see, the ones in charge of policy making need to be very knowledgeable so that they can foster the development of new science and technology and understand its significance to society. They also must know the capacity of their organization. Similar questions should also be seriously contemplated for the case of automatic driving vehicles. Many countries decide to invest on developing and testing the self-driving cars after those big tech companies such as Google and Amazon, etc. It's a trendy investment in artificial intelligence. But have they thought carefully? Is the self-driving vehicle going to transform our way of transportation? Is it indeed able to reduce traffic jams and accidents? The investment can end in a complete waste if these questions have no positive answers. That's my presentation. Thank you very much.